Салам алейкум көкбөрчүлөр, кандайсыңар? Мына мо Калинин ылдый жагында Тайгазандан ылдый ушул жерде тартып атат мен. Аламан. Эле караңгыда жакшы көрүнбөйт экен мына жакта. Бир канча бир 30-40 тай ат калды окшойт. 30 тай эле примерно. Тияка бияка ошо алыс деле кеткен жок. Hey, geldi. Hey, bile. Kim gitti? Aybek gitti be. Evet, Mişavike. Ya Mişavike. Kim gitti? Аңарықтың Тайгазан жақта тартып отыр олақ, Мүрзө жақта. Рахаттаган папиросты я да. Келгиле аттар асыле қалып тұр. Рахат байке келді, жөө біле бисмейін шоғы жүрет бұл да. Да, жігіттер, көкбөрчүлөр мына бір 20-дан ашық 25-30 чакта эле аттар калды. Притеченко, Стрейтинка, Калинин аралаш, короче. Могу жерде бир звезда турат мынакей. Могу звезда. Бир-эки сөз. Буйрулса. Кимдер погода кылат, ошону айтып койчу. Буйрулса, улак. Эне улак. Иштегиле. Тете жеңилдеди бе кичине? Улак жерде жатат беле. Алмаке жүрөбү. Алмаке көлдө да. Скушки да бар. Аман жүрөт. Аман. Ты сделай, как я сказал. Я үйгө барганда шоптур негизи. Барсам, улактан Аман тур. Ат жарып атабы? Келди, аны өтүк жок экен да беле. Өтүк барбы? Берчи ошого. Тетте машинада отурат алай, Аман. Эй, Данил өтүк жок экен анда. Өтүгүн да салып албайт беле. Берчи, Аман. Өтүк атта берчи ошол. Тартам дейт на. Всё, давай, машинада отурат, жакында ал жерде отурат. Эле суу билбейм, машинада суу бар. Чике. Суу берип койчу Аман турга. Ичкенге машинадан. Данилге айт, чакырып атты. Притечка Аман чакырып атты десең. Мына жигиттер. Аман. Иштеби? Так, чөлек мо үйгө кирип кайра чыгып атат. Мына эле алып чыгып атат. Кайра алып чыгып атат. Мынаке улак беле. Караш. Давай. Салам алейкум. Оматын берсин силерге. Азаке. Каксың болдум? Чо там? Кол жүгүрүп атабы? Свежак бе бул, Көргөзчү бир. Байкай эле. Ne oldu? Buna gelme. Teker söyleyeyim. Hay ulan.
Ketdi ıldı bile. Başladı gayrana. Bir yarım. Bir iki söz. Ne oladı Rahat Bey ki? İçindeyiz. Akarıkta. 2 saat. İlk olmadı. İyi kol kaldı. Hatta yemiyorlar. Batarya oturdu. Tabii yaktayken. Ne oldu? Petrovka işte otasın mı? Baka jö verdi. Jö kaldı bile. Baka. Çarsadın mı? Yetti Danil. Bakanın adı Danil'den ha. Giygen şimdi Bixer bakan. Karıç. Var gitti mi? Bana ver. Akal demek.